For Mema Kwaba Edeba Adom TV, you may do at Nadine Nkuranhyensem so. And me din yam yeso Apostle Dr. Nita Kotego. And so try to tell our friend Nita Kotego I won't for me, Major so. Na me patcho what to say. When I mean shirao, say what do amami an pay. And your ma ya esi e kwano. Enye ni nyina na ene ye ebisu yesubane. Ba kun ye se wonta anu nsuo meka e wose hwe Nita ko. Wohono bebre en wo so anopa obekọ diakoniaba anapawie na nwumre awia no aka se su kom de me na wonom kakra bi bebre nya ho enum nsuo woho wedie we kura wo no ititiri nsuo. About 90% of your body content is liquid or water. 90% efiri wuti ko se wona ase nsuo ya na osimiti pa me mene so chime ya na honam yembasa esane nsuo a entenko umunti. May be strange to hear that drinking water is a behavior that can affect you, but the truth is that drinking water is part of self-care. You be a dear mano, you be a juma, chinko pesika, ya dear sema obi, nenso so one kasansono, shall diemu, na ya tanu munshu egu diemu. And a pause or ya anye ye kurano, sa sachet water no, bako, and yan ye you know. Hono asa dia any fridge mo no na watwe nkakra kusimra besa enhye ho no prekope hwe low levels of water in your body can make you have less energy. Sensio ennos wo wedie mu a ya na wapomodne esote sensio anko wo mu yi ya na abufo to ntam wanhwe mu obi aye se woni a enter enum nsio bebrebe no ya na abufuo ene awerɛho ɛka on ntem empo emani subire ene awerɛfire ɛba wo so honam na ekura wo no ena meka efiri wuti ko se wona ase no dodo na aye liquid ensuo enti se wuti ntasuo se wogya wo nan se wo dwonso se wuti mfifire ensuo firi wo yudie mu ti ya na abrebia no se wodi ensuo ɛhye wo mu. Water is the cheapest ingredient in life, but it gives you a priceless gift that you can't buy when you are sick. Ensure eya ade bi asebe de bo nyede nanso wota no mu a ebeboa ema eyinyadowa bebre afri ho. A study in cardiovascular disorders showed that not drinking enough water can make you dehydrated and can raise the risk of stroke and heart conditions. Remember to take a sip of water each time. If you be a ehunu say one year one time no nsuo ya na wonya komayade empo sa na your friend stroke ni bi wobubu na empo no ya na wo were free nsam tam meka nsuo anya no say wo hye nsuo go yam keko nsuo ebi wa kutumu nsuo ebi wa watermelon mu nsuo ebi wa hwedie mu your friend fruits no ya na wapebi anom kakra enya fruit juice keke ya de enura ye ba ankasa ya ansese a wonom watermelon ya ansese a wonom e na ahwe de enye glucose ayayo ya na ebe wontimi mpo a petit bag yenso hye na fagum dodo na odi esewa no kakra yesa wonom ame na mo wonom na we de mu atoyie abusua we wotayo a e ma anya ahodne e ma wani so da ho han emu akuma na adwene ye adwuma ema awere firefiri mu ema empo wabrabo ekoyi wo se die ntina me de nsuo famu yi mododo na mo mpensuo no wa cheko ho enra efiri anopa ko se mira ade san ye nsuo dodo nsa na wono me onipa bibini bi a wote owie ase anya yie kura no sese wotimi num pure water on sachet no en wotwe da bia en wotwe that is 4,000 liters meals liters meals that is 4 liters sese wotimi num we nyina san se obeja wo nan nsuo wom obedwo nso nsuo wom fifere beto betintasio nemom we no nyina afiri wo no ese odi bi hyem nti entwen mansukom no anai bi okotra de na chi na wo di na anom abreto brebia no omode anse nsuo kakra bekọ ho wonkwa ene wapomudne ehia emame enu nti na ne dey midi we etwamu ede aya futuo ni nkranhya ma wo se nsuo hia meka nsuo anya bia
meka nsuo anya akpatashi meka nsuo anya wine meka nsuo a enye sabi adura wonom nsuo ye nsuo na bi nsuo ye na no adafo bi so German for de omo de bi a ye nsuo German for anya Ghana ni de o ka kire o so ka kire se me pese oboa matra German ho da oni ni nsuo ankasa enti nsuo da faako na ensa so da faako na ebetimi a emena de be no nsa no fa sa me no no nsupa na wonkwa adoso abrabomu aha na meja wo me de na se ma woni ebo a ye madwumedie eba a wonja honhom wo na eso masene na dwumedie eba a wonchen camera sound MCR lighting na me producer Randolph Priscilla Sandra na empo eja Webek Ampadu wo a wo hwe me nso onyame enhyira na ono wontina koso ahwe dwumedie